استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین مهجال هر دری دنباش نهادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر یک فرمو گرنگترین سنوچا پیشوازیا پیروزبهیان یا سرکرده کرد عبدالرحمن آپول اوفیسا پدکسی یا رخصنین هولیر دسیم روژا خدا بردوامه لتقینه که دل باجار قامشلو سرکرده کی پیدش جانا خوش دست ده لگوندی قرمت لقیه عفرینه چکدارن العمشاد گرتیه بسر مالین خلکه ده و مناهلین کو زیتونین خواه بچنن دنباش پیشوازیا پیروزبهیان یا سرکرده کرد عبدالرحمن آپول اوفیسا پدکسی یا رخصنین هولیره ده سیم روژا خدا بردوامه به وخوندن که فرمیج سروک مسعود بارزانی سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو جبریا سی روژان و گشتی هولیره سرکرده اتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بوی هلکفته داخویانیکش بو پیشوازیا میوانان و کسین پیروزبهیا سربسبردان آپو بکن بلاف کربو تیدا هاتبو کل ناوان داری خسنه یا پدکسیل هولیره جروجا دوشمه تا پیشمه جدم جمیر 5 تا 8 شوی پیشوازیا میوانین پیروزبهیا سربسبردانا اندامی کمیته ناوندی یا پدکسی عبدالرحمن آپو دکن. جروجا دوشمه و پیشوازیا آپو پیروزبهیاوی باوای کی برفره جالیه سرکردایتی کادر اندام و آلیگرین پدکسی و انکسی و ملت کردستان سوریه و سرباری میوانان جو پارتی و تفگرین کردستانی تکرن. لباجار قامشلو دو کسین نناس بماینه که ایریشی اتومبیله که بسر چکدارن پیده وکرن. ده انجام ده سرکرده یکی پیده هاتا کشتن و یکی دن بریندار کت. جدر نتایبت لباجار قامشلو راگاندن که دو دانی صبح لباجار قامشلو لطاخا کرنش دو کسین نناس بماینه که ایریشی اتومبیله که بسر پیده وکرن. ده انجام ده سرکرده پیده بناوی حوزان باوی عگید جانا خوش دست داو چکداره کدن بریندار کت. صدام تقینه تانها نهات یزانین تو آلیان تقین خو نگرتیه. دادوریا رژیم اسد بریاسایک درکر و لگوری بریاسای او کسی بو دما 4 سالان تو زانیاری لسر نبن و نخویابه یانجی وندابه او کس و بمری وره تومار کرن. ده بردوامی پردپوشکرنا توانن خواه در حق سویلان ده دوری رژیم اسد بریار یاسایک درباره چنان ویسا کسین وندابوی در کر اگر بریار وره جیب جکرن رژیم اسد ویج انجام دانا توانن جنگی رزگار ببه دادوری رژیم اسد بریار یاسایک در کرول گوری بریار یاسای او کسی بودما 4 سالان تو زانیاری لسر نبنو نخویابه آنگو وندای به او کسوی بمری وره تومار کرن شروبکارن سیاسی دبیجن اف بریار یاسای رژیم اسد برجاندی رژیم اسد دیو خدمت پردپوشکرنا توانن رژیم اسد دکه جبر به ویرانگی رژیم اسد نچار نابدا کولستیان بناوی کشتیان ده زندان خود بلاف بکه دست به جهو بریار لسروان کسین کشتیان رژیم اسد وان به وندابوی بناف دکه جب جب که قطیبا قطیت ریوبر رخصتنا دادا سوریه لهای راگهاند کو بریارک ده دستور سوریه ده هیا به ویرانگی لی او بریار تایبتا به دابشکرنا میرات و رژیم اسد برواجی بریار کار دکه و فرمان به ریوبریان سجل مدنی دکه دا کناوین وان کسین لسر دسته وی هاتنا کشتن وکا وندابوی تومار بکه هروها قطیبا دازانین کو فرض لسر رژیم اسد ناوین وان کسین ده زندان وی ده هاتنا کشتن به بالگو جه نخوشخانه لشکری ناوین وان بلاف بکه لی رژیم اسد به چنده خوش کشتن وان کسان بیری دکه و خو به تاوان دردخه هروها قطیبا سربر کرو گود کو لی گوری بریار اسد د دوری رژیم اسد ناوین وان کسین کو هاتنا کشتن بکو جه صدم و دما کشتن وره دست نشان کرن تینا تومار کرن او جه د برجواندی رژیم اسد ده ریوبر رخصتنا دادا سوریه گود کو حتی وکنها 200,000 سویل بن چاری هاتنا بن چاف کرنو 80,000 سویل ده زندان رژیم اسد ده دنا برا سال 2013 و 2018 ده هاتنا کشتن لگوری کو شروکارن سیاسی دانا خویا کرن به وچنده تو کارتین فشار لسر رژیم اسد درست نابن اگر دوسه اگرتیان سر استین ناو دولتی دوفچون جیروری کرن
Li destpêka şoreşa Sûriyê ve û tanha bi hezaran welatiyên Sûriyê dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest didin. Zanyarîn bêhtir divê raportê de. Ji destpêka krîza Sûriyê û bi hezaran welatiyên Sûrî dibin eşkenceyê de ji aliyên cuda cuda ve jiyana xwe ji dest dane. Îro toreka mafnasiyeka Sûrî raportek belav kir û tê de tekez kir ku bêhtir ji 13,000 kesî dibin eşkenceyê de di çarçoveya 7 salên borî de jiyana xwe ji dest dane. Tora Sûrî di raporta xwe de tekezî ser amarên kesên dibin eşkenceyê de ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 yên ku jiyana xwe ji dest dane kiriye, ku gihiştiye 13,197 welatiyê Sûrî di nav wan de 167 zarok û 59 jin jî hene. Wate 99 ji sedî ji hejmarek giştî ji qurbaniyên dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dane û yek ji sedî ji kuştiyên Daişê û çekdarên PYD û hin grûpên çekdar yên dibin eşkenceyê de hatine kuştin li xwe digire. Tora Sûrî di raporta xwe de bal kişand serweyekê ku 11 kes û di nav wan de zarokek serdestê terorîstên Daişê û 21 kes û di nav wan de zarokek serdestê Enya Nusra û 31 kes di nav wan de zarokek û du jin dê zindanên çekdarên PYD de dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dane. Dê raportê de hatiye belgekirin nav û agahiyê bêhtir ji 121,000 kesî yên ku tanha bin çavkirîne û bêhtriya wan dê zindanên rejîma Esed de ne. Beriyan hajî bêdehan dûseyên dadwerî yên ku welatiyên Sûrî pêşkêşî dadgehên navdewletî kirine ji bo rejîma Esed were sizadan û dawîn dûsel welatên Nemsa hate pêşkêşkirin dijî 24 berpirsê Sûrî di nav wan de Lîwa Elî Memlûk serokê ewlekariya rejîma Esed û rawêjkarê karûbarên ewlehiyê yên serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed hate pêşkêşkirin. Berî ku biltin bi dawî werê dubare me senûçeyan bêne bîrawa. Pêşwaziya pîrozbahiyan ya Serkirdeyê Kurd Abdirehman Apol ofîsa pedekeseya rêxistinê li Hewlêrê di siyem roja xwe de berdewam e. Di teqînekê de li bajarê Qamişlo serkirdeyekî PYD jiyana xwe ji dest da. Ku tena me bi dawî hat, hûn dimên xweşiyê de.